kublai cibun matri bor kini ka por kublai pi te kuwi jing kili kwa kili pi man kayi ka jumut pi man jumut pi le job pi ka ni ka elektron kwa MDC ka ni ka kenti area afsan sau kublai nangkong nachap yu blai trikirat wada yu dumlang ini ski wasang sok ben wagari ka nomination man ka job wagi checklist pro dia pendap ikut islah wakam tam mandiling officer yu da ongge de biang na banta ka nomination ku yonga taman le unang kong do na ka ni ka subdivision yung i wa thap pertut ni ksngi de tep chipi pro wa hani to emliri constituency andai da man wa nang kong ni ksngi sau buram kublai kerpang ya ka SEO thambe yo magistrate wa emirap langingan ni ksngi wakam jo kam tam ya gini ki lawyer ki yonga ki wa yarap ingan ni ksngi yo thap ikot islah te hawai to wa kam kawa ka thong inga mer job ni election du ku bidon hi mud wong wa woro ka perthai de yu ga wa ka district council ni ka JCDC man ga yap te ka kam ku inga mer job to lai pendem mi district council kamu man gini kisnam go tadap de yu bi apor po sin balang de yu pendem kat wi liang ka tim bu yong i ya ka JSU re ingat skema manap sia apor district council ka kam inga to pendem ka wa gini ar dengut ki wa da nadu gini kisnam go tadap ndu kisnam daman sikit ke wayap na duki trop miyok gi duki an we to we dai ke riti dustur yung i ke jai ke kur yung i mem di uchna an hata bersih council kamu tepi wat ke session le we chong ich pha ko 5 minute hai kut du di cha de kam te de poi ka thong kermeno wa gi gi kam yung pai ba ko sa ten kham tam ya ke da ya ke tri muluk yung i ngai jo ulai hata kamu sur yung pai ba ke sur yung gi produk prasnam ke sur yung ka than kam jo ya ke sur yung ka yang beri nyau trap wa khamtam ya ga region tiaw maya yong i aduk anu man confident bi yu job yu ni election man kamu yu bi ke jingile yong ah ni election man go gi bru ke pisah ki bru mi san sisi na san snem tengat o ki pajba de tok ki bru go start ki bru de chempang ki bru go wa de syau tho wa gi ni ki bru go pembam poisa for election to ki bru mi sin san snem henry kamu nohikai skor kamu noilam sin balang hapo ke JSU de sia sini ke kam yo pun khoj kini woro kam tami ki pajba yo sau tho gi ki bru ki wa pedam kam ka bor pisa to ki bru ki wa wiar ha woro ki san snem ki wa tadap ki wi karpa de kam tam ya ki parok perjor ki na po di constituency yo i khud ga ka 3 war west constituency ki MR party ki chnong tam ye yang woro ar party ki chnong re em ki chnong dom sia thambe em ki ru nyaw dli tengat skem woro ke hatai constituency ngam to do bru dang thambe yu man thambe kam san hima sima re kam imlang salang urap upiam ya ki bru ki yong i hatai daman chwa worim kne digis dam daman kam ute unoilam yong jai bru hapo kani ka jala yong i tapsia chi ka kam de man ka kam ka wa khoj to kantang wa ka kam yu chakri hok ya ki pai ba yong i kam ute ke MBC untuk bri ko bun scheme pai ba sao tho bai ka te re mayo di bru start yu wan ra ki jim toy ni tau pai ba wa kham tam ka kam yang kan kong do to wa de yu bi de do de bon ni ki khar ki wa chem ye ki jai kur ki yong i yu wong kham tam de ka khai ka patang wa kham tam yu tai put usam yong i em kelen ki ni region tia yong i hapo state ki yu wong wa mem du pai usli re kam MBC u daw job ni election wa kermen daw job wa ki pai ba do bo ki ya kate ka kam ko widon ni ka jing chania ka jing teli ka jing maya ya uyi pendam kam ya kamu te usur uyong ki wa kamju ute nong thawan hapo de council yo ne scam kate ye da kam itri muluk yo man ka jing soskan hapo kani ka elaka yung i ka thanyo i kamju e constituency wa ka state hi uro ko wi te perpat e lok jor ko embo 3 war west constituency arwar li kichnong wa na po chong darang ki dawpi ki taina wa woro wa kamju ginanen pengat o kejing kersang yong pi kejing teli yong pi kejing chania yong pi yanga yo poi ka thong kejing job man sket usnem arjar husan wanra kejing kala ki khat wi dikisnem kam ju klami wam ju yo teng dur khmat yong gini nong khmat yong i hapo gini mi khmat hapo de council tengat o kejing job yong ngam kejing job yong pai ba wa ka wi ko kularo ki pai ba to ngam ye wiar kamu wiar uni the dep agri election ke the dep de kable chibon tengat skema wo man sket election ke wa pu wo pen election ke wanra ya ke jingsuk
election ura ke jingya wa election wanra ke jingjap kamu kertong independent dan yu ong kamu kertong mon lang yu pajba kamu tepi ngada pinjen lagi pajba yang konstituensi ura kuwi mem ke parti ke ba pinjennya nga untuk bru cha sponsor hi ki bru na bar ke konstituensi handai ke sponsor nga to ke vote bank dan ke vote yang ki bru pajba ku yenya ka hok ku yen nongrem yau ye sikri hok da benta konstituensi dan benta ki pajba yang ngai ura kuwi boleh coba